गोंयकारां खातीर आनी खासा करून नुस्त्याचो घोस्त बाळगप्यां खातीर आतां हुस्क्याची गजाल। दर्यांतले प्लास्टीक प्रदूषणांत गोंय देशांत पयले थारला। गोंयच्या दर्यांतल्या प्रदूषणाची आंकडेवारी वट्ट 53% इतली वाडल्या। ते भायर हेर प्रदूषण 47%। कोणी जारी केली ही आंकडेवारी? हे प्लास्टीक प्रदूषणाचो तुमचे आमचे भलायकेचेर कसो आनी कितलो परिणाम जातलो? पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट। आमचे माणकुले गोंय सैमान नटला। दोंगुल्ल्यो, न्हंयो, दर्या, देवळां, तळयो, इगर्जी, मस्जिदी हे गोंयचे दायज। नुस्तें हो गोंयकारांचो घोस्त। गोंयकारांक नुस्त्या बगर उणी वचना। मात हेच आमच्या गोंयांत सद्याक सैमाचो इबाड चल्ला, अक्षरशः अत्याचार। दर्यो हो हेच सैमाचो एक म्हत्वाचो घटक। ह्या दर्याच्या गर्भात जैव विविधतायेचो खजानो दडला। हेच दर्यांतले नुस्तें गोंयकार खातात। मात आमकां गोंयकारां खातीर आतां एक मोठी हुस्क्याची गजाल उक्ताडार आयल्या। केंद्रीय पर्यावरण आणि विज्ञान मंत्रालयाचे राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान जारी केल्ल्या अहवालात गोंयच्या दर्यांत वट्ट 53% प्लास्टीक प्रदूषण आशिल्ल्याचे निष्पन्न जाला। ते भायर बिगर प्लास्टीक प्रदूषणाची आंकडेवारी 47% इतली व्हड आसा। देशांत सागरी प्लास्टीक प्रदूषणाचे बाबतीत गोंय पयले। गोंयान सागरी प्रदूषणाच्या बाबतीत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक हे सारखेल्या राज्यांक फाटी घाल्यात। केंद्रीय पर्यावरण आणि विज्ञान मंत्रालयाचे राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान जारी केल्ली आंकडेवारी ही सागरी प्लास्टीक प्रदूषणात गोंय पयले। केंद्रीय पर्यावरण आणि विज्ञान मंत्रालयाचे राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान 2018 ते 23 या 5 वर्षाच्या काळात केल्लें सर्वेक्षण। या सर्वेक्षण अहवालात सागरी प्लास्टीक प्रदूषणात गोंय थारला पयले, वट्ट 53% प्लास्टीक प्रदूषण, हेर प्रदूषण 47%। गोंयान दर्यांतले प्लास्टीक प्रदूषणाचे बाबतीत गुजरात 47%, महाराष्ट्र 42%, कर्नाटक 38%, केरळ 44%, तामिळनाडू 47% आणि पश्चिम बंगाल 46% या राज्यांक फाटी घाल्यात। The plastic marine pollution in Goa is the highest in India. It's 53%. How it's justified? So basically, the study has indicated towards the plastic pollution in the form of on the beaches only. Yes. If you see the coastline, they only not contains of beaches. There are different type of physiography that is there, but the study has specifically focused upon the beaches. Yes. So when we are talking about the beaches, there is the high probability that the tourism industry is directly linked to it. Yes. Because the other activities other than tourism could not create that much of litter load. So when we talk about the litter load, we should consider all sort of activities. If it is about tourism, Ministry of Tourism should promote and should look into the different aspects of tourism, where we can cut the load or the activities at the very source. Okay, so preventing the waste at the very source should be the solution. The perspective of cost and by the perspective of health, it's very important that we should focus on the strategies which could minimize the waste at the source. माणकुले गोंयांतल्या 2 जिल्ह्यांनी सरकारान दर्यावेळेच्या नितळसाणीचेर वट्ट 40 कोटी रुपया मोडल्यात म्हूण एका अहवालात माहिती मेळ्ळ्या अशें राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राचे वैज्ञानिक अनिकेत चंद्रा हांणी सांगलें। Goa is one of the states which have spent a hefty money on cleaning their beaches. Yes. So we have came across one of the data where they were it was being told that Goa spent around 40 crores on all of their beaches in the 2 districts only. Okay. So that is quite a hefty amount, and we know that the awareness is coming up. There are departments, they are working, but we need more evidence-based study wherein we can look into what is happening on the beaches, what is happening on the different landscapes. या सागरी प्लास्टिक प्रदूषणाचो मनशाच्या भलायकेचेर तशेंच दर्यांतले जैव विविधतायेचेर कसो परिणाम जाता हे विशीं राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राचे वैज्ञानिक सिद्धार्थ सिंग आणि गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। Marine fish also can be polluted. Absolutely. It eats the plastics, then it goes into the human bodies. This is a serious matter now. It's being discussed everywhere. I think yes, it is a very serious matter, and the governments across the globe have come together, and close to 175 countries today are deliberating whether we should have a global set of rules to end plastic pollution across the life cycle, including in the marine environment. And issues like how do we deal with chemicals of concern, how do we deal with problematic plastics, how do we design
plastic products better so that they don't leak into our environment and enter human bodies and our food web and food chain systems. So all of these is also being deliberated in the intergovernmental negotiating committee. राजस्थानातले तिजार हांगासर केंद्रीय पर्यावरण आणि विज्ञान मंत्रालयाचे राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान दर्यांतले प्लास्टिक प्रदूषण या विशयाचेर अभ्यास वर्ग आयोजित केला. थंय ही माहिती तांणी दिली. एकंदर पळयत जाल्यार एके वटेन सरकार दर्या देगांच्या नितळसाणीचेर 40 कोटी मोडटा जाल्यार दुसरे वटेन दर्यांतले प्लास्टिक प्रदूषणाच्या बाबतीत गोंय देशांत पयलें थारता. वाडटे पर्यटन, नुस्तेमारांची हलगर्जी, उद्देग, प्लास्टिकाचेर निर्बंध हाडपाक आयिल्ले अपेस ह्यो सगल्यो गजाली हाका कारणीभूत आसात. ते भायर प्लास्टिक प्रदूषण टाळपाक आमी कमी पडटात काय होय विचार हे खिणाक जावप गरजेचें. गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा तिजार राजस्थानच्यान संपादक संचालक राजू नायक.